Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala laku mungkin bisa mempertemukan kauleban panjenengan sedaja engki kak dinto dalam rangka pengajian rutinan setiap Rabu pagi. Mentermoga kehadiran kauleban panjenengan itu diyakini tambahan ilmu semanfaat barakah amin. Dan matur ke majelis rutinan nikah itu ingin majelis istiqomah amin. Termo ke barokah ngaji sandi hajat dunia hajat akhirat kempang kepi amin. Allahumma makin tanggal 7 Januari malam tahun baru Masehi. Thank you. Mon sepo-sepo atau karpa me beda apa ya ko malamannya ke tahun baru Masehi. Nah, lumrana orang nikah mon kaelangan pereng si berharga pasti susah. Engki na bengki serabai orang mon kaelangan sesuatu harta benda si berharga maka orang nikah pasti susah. Kehilangan PC susah, kehilangan kendaraan susah, wajar lumrah biasa mbonan karena berharga. Kehilangan anak susah, kehilangan bini laki susah, kehilangan reng tua susah sebab berharga. Apa saja seberharga pasti kena jual? Belum tentu. Walaupun sesuatu benda kena bederkena, larang rekena berharga cuma tak kena jual. Anak sangat berharga, king tak kena anak jual. Bini berharga, engki king bini tak kena jual. Karena perang seberharga maka kutu jaga keng ada seberharga melebihi hargana nyabeh. Kehilangan kendaraan susah, kehilangan emas-emasan susah, kehilangan jabatan susah, keng kehilangan umur benar tak susah. Kehilangan umur 7 bulan tak susah. Lah terus mai peringatin tahun baru. Kan setahun sekalian Ustaz. Setahun sekalian kan pantas memperingati tahun baru Masehi. Arapa pun bulan akan temate peringati. Saben minggu ketemu minggu mate peringati. Saben hari akan teh mate peringati. Mak tahun netok saya peringati. Padahal sambian kehilangan nyabeh seumur seket berarti makin seket situng, seumur seket situng makin umur seket 2 berarti pun kehilangan setahun. Lemak bunga beres tak abajeng, beres mabuk, beres azina malam, bahkan malam makin malam nikah pergantian tahun baru nikah malam sepanjang sejarah terjelek terburuk. Orang tak bejeng, orang mabuk, orang azina, noplak tu di situ merayakan tahun baru, polan atambao murah, lah geledek, kehilangannya bekok,
Kehilangan kendaraan susah, kehilangan mas-masan susah, kehilangannya betak susah. Terus saya peringatin tahun baru no orang kafir. Sampian molotan, bulan molot Rabiul Awal bulannya. Sampian atelasan bulan Syawal bulannya. Mestinya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Lemai peringatin tahun baru Islam. Engki sebab tahun baru Islam ni sangat erat kaitannya berhubungan kelaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun seberkaitan kelaban Kanjeng Nabi berarti kotu peringatin lahir Kanjeng Nabi, peringatin bulan Maulid. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bulan Recep, peringatan Isra wal malam nuzulul Quran, Al-Quran yang berturun ke Kanjeng Nabi pada peringatan malam nuzulul Quran. Setelah seberkaitan dengan Kanjeng Nabi peringatan termasuk tahun baru Hijriyah yang kita nikah, tahun baru kadimah umat Islam yang kita dinto melakukan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Karena ini sangat bersejarah. Seandainya tak ada hijrah maka Islam tak bakal bedah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa tahun baru Islam yakni Hijriah peringatan pas persis kelaban peristiwa hijrona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa lebih berharga di sisi sambian? Nyaba paling berharga. Orang soki ini kemampu mele sebereng, mele tanah, mele kendaraan, bahkan jabatan keneng beli bereng soki, keng reng soki tak bisa mele umur teka pun senyabaan. Orang soki bisa ngeboy pabrik, orang soki bisa ngeboy hotel, bisa ngebay villa, bisa ngebay macam-macam, keng tak bisa ngebay umur. Mereka ni cek sia-sia ki umur ni kah? Apa tak oleh bunga? Silakan bunga, keng erayaki tak keneng tahun baru ni. Mun sepatut erayaki kanggo Islam, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Oleh karena itu, oleh karena kadung, kula cuma mendepak. Tugas mubalik ni ke cuma mendepak. Waduh, adalah tak musim tak yedingaki, yedingaki tak yedingaki terserah. Etorok tak etorok terserah. Hidayah baca dari Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Ning surat Yasin nggih. Wa man sing sapane wong nu'ammirhu kang den dawaaken umur sapa ingsun hu ing eman nunakkishu bakal balik sapa ingsun fil khalqi ing dalam kedadiane. Afala ya'qilun, apakah kiranya afala ya'qilun apa to ora mikir-mikir? Afala ya'qilun apa to ora mikir-mikir? Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang sik pelanjang umur jaman nyaman. Orang sik pelanjang umur pebeli pole ing asal kedadine. Apa maksudnya serana orang sik pelanjang umur? Pebeli pole bi Gusti Allah fayakunu ba'da quwwatihi wa syababihi dha'ifan wa haraman. Orang saya beri kekuatan bi Gusti Allah, orang saya beri jiwa muda, saya beri napa nyawana jiwa raga masa muda bi Gusti Allah pebeli dah asal boleh. Dha'ifan lemes, haraman piku ning anak kene boleh. Bilan ki bayi ni tandi kiki mula tua ngerotoy ngangkui kiki pasangan nanyek locot kiki ngakan diundi noro. Afala ya'qilun, apakah kita mikir debun Gusti Allah?
beri kekuatan min ba'di quwwatihi dha'ifa, beri kekuatan bi Gusti Allah mulai ki ngode sampai tua, mulai tua sarak beli boleh dha'ifa lemes. Kanak bayi bila tak kelar ngebe leer nyonggo hulu. Wis nyonggo hulu wisan. Candeng cebeh. Acelen tatah ngakan tuleng engki. Mulai tua tak kelar ngebe leer boleh. Ngakane tuleng boleh, mandeman tonton boleh, mon pratenanan sambian. Boleh boleh ngak tua. Terus kejem kok na, parot biana. Tapi banyak masih sabak tak ada cek parot. Banyak bi sengod dengarkan. Beri cekalan. Kita kena kakan cek cekalan kakan cek gikin lah tak ada. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Orang sek pelanceng umur kudu susah mestina bene bangga, bene bunga, bene nyomet mercon. Berarti tambah semak saja semak kamate. Paham? Mau keluar salon, wah joget nek pinggir rembong. Merayakan tahun baru. Tambah umur cereng elang umur setahun mek bunga sih. Benih minta sepura ke Gusti Allah, benih atopat ke Gusti Allah, benih banyak selawat ke Gusti Kanjeng. Boleh boleh ki kene boleh, bilen ki kene sambian ke lai mola tuai ke lai boleh, lambi boleh. Oleh kerana kat itu cek siap-siap ki umur, mempoki berdekaran umur. Guna akikan kui tak ada ke Allah Subhanahu. Kehilangan barang seberharga bingung susah lah, kehilangan umur mah tak susah. Umur setahun berlalu cecil ker-beker benyakan lopanah apa benyakan engan, benyakan solat berjamaah apa solat bi-tibian, benyakan hatam Al-Quran apa tak baca Al-Quran dalam setahun. Eri saya ketangis saya kesusah benih menyomat mercona joget. Ia mun ki ngode ngakui kodung syar'i pantas rengki ngode meletu wala jangan ngakui syar'i lah tapal kode ya tok jian abengesan pantas rengki ngode meletu sampai kelar udah pak kakopeng sa abengesan bener saja datin saja ngako-nako. Mungkin ngodere pantas tok bu. Oh bu ni keluar sokone. Wah kodungan ni keluar sokone pantas. Malah oban ni keluar gawe nampak. Masih keluar kap? Iya bu jadi ngak tambah ngako-nako. Paham iki? Ki tandi ki kene ki bayi bilang tandi obu. Mulai tua, mulai rontok obun. Ada bilang ki bayi kopeng tak ngeding mulai tua, tak eding boleh. Teti layar sentuh. Main tulitan reken petes. Dom maah pancet. Dom maah kakek pancet tulit. Dom maah oh ngaji. Dari jadi ki toju nyander medeng lah. Mulai nak ngocak dek kanjan. Speaker tak normal tak eding. Korang santak. Benih speaker korang santak. Kau pengen sampihan de semua tengel. Aku rangkap pi pacet pona. Bilon mata buah normal. Berbilis nyabrang ke telah. Setia mulai belerangan lah baca Quran selemper ke pelangan. Maido baca Quran setia ni gini toleh senah. Mon bilen Quran bilon jujur aja mon setia ni gini apa campe bene Quran sini gini mata nerabeng engak kene boleh kana kene mosok ngetelak bilen ki bayin tak ketengal mereka orang keelangan rekutun susah apa tak oleh minta lanjeng umur oleh minta lanjeng umur keng umur sebaro dharma
mentalanceng umur sekira umur gelak nambahin ibadah jaga Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu khairun nas man tala umruhu wa hasunah amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kus bagus seorang bene orang yang paling bagus kelampina, bene paling bagus bungkona, bene paling bagus kendarana, bene paling banyak pesena. Orang sepaling bagus orang pelanceng umur ben bagus kelakona. Bakcuban orang bene orang paling celeng, bene orang pandai, bene kolen polan belurik. Bercubaan orang-orang saya pelanceng umur keng cuba kelakona. Wis mun sampean tak ngarasaki tahun baru aja. Apa tahun baru tak tahu, apa Natal je tak tahu. Karena orang yang mengucapkan selamat tahun baru pasti di selamat hari Natal, pasti. Mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru sepaket nih kembonan. Adapun mau bahas lanceng dari hukum orang mengucapkan hari Natal. Pun cerok doro ulama manggenan lah. Ya Abdullah Pajaran tato rasana mengucapkan selamat hari Natal. Mbak Abdullah Pajaran tak pernah rasana mengucapkan selamat tahun baru dan hari Natal. Pun cek toro, cek kein mainan nih kah? Karena ini ampun menyangkut akidah nyembah selain Gusti Allah. Pak Haji jadi orang. Orang mun toleransi nikah andik tetangga kafir mun sake entare ada ajaran Islam. Kanjeng Nabi sadabu man adzad dhimmi faqad adzani. Sapan orang senyakein kafir dhimmi, kafir senorot ke peraturan Islam berarti nyakein engkau orang dia. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi berarti orang tersebut telah menyakitiku. Jangan Kanjeng Nabi. Man adzad dhimmi faqad adzani. Kurang toleransi tak Kanjeng Nabi. Tapi tak pernah Kanjeng Nabi mengucapkan selamat deka Nasrani, deka Yahudi. Nikah rahmatan lil alamin maksudnya cek ganggu. Ibarat senikah laki sambian syaroko seneng ares, tujuan ares, tujuan grendel. Dharma toleransi tinalah saya seneng ares malah somat ares, saya seneng grendel nyomat grendel. Unjuk riat tangkanca pon tetangga pelek toleransi somat kabeh colok ndek ya. Grendel ares apol somat kabeh. Bener senika. Saya seneng kopi dina maling ngenom kopi, saya seneng teh maling ngenom teh. Tahu saya campur teh campur kopi, kopi campur teh. Teh kene ngenom, campur agama nika. Rencana Al-Quran apa? Lakum dinukum waliyadin. Tidak saya nyembah betul malah nyembah betul. Islam kan nyembah betul nyembah Ka'bah, tak nyembah dek Ka'bah, tak nyembah dek betul nyembah ke Gusti Allah betul saknya Ka'bah ini ke sebagai kiblat arah. Mun reng kafir nganggep betul ini ke pangeran. Orang Islam tak oleh nganggep pangeran lain Gusti Allah. Tak apun Ka'bah. Tahun le ngaranin Kanjeng Nabi ke pangeran, sedangkan reng kafir ngaranin Nabi Isa pangeran. Apaan sih pada? Semua agama sama. Apaan sih sama? Quran tak sama, Nabi tak sama, pangeran tak sama. Beda Tuhan bapak, beda Tuhan anak, beda Tuhan ibu. Siti Maryam kocak binin Gusti Allah. Tapi aman tu amar dia Gusti Allah. Nunjuk ke sampean. Nah, oleh karena itu pon sampean saya tambah umur minta umur sebarokah khusus sedang udah mak bola ngiding ke pengajian nikah kaki tak bakal beli kang udah boleh mumpung ki bisa baca Quran merepatah mumpung ki bisa ngiding aki nasihat ko penga mumpung ki bisa tengkak sokona guna aki kang kita ada ke Allah Subhanahu wa taala la ya'rifu qadra syabab illa al-haram. Ada saya tahu beremperkena jiwa muda, pemuda kecuali mula pikun deki. Mula tua ngocak tu cong kastana. Sebab mula tua berlalu punan masa muda nah. Cek kengkok bila ngapalaki na Quran saare saayat bay. Pas berseminggu berempat ayat engkau.
Cek saking engkau ngapalakin hadis seminggu sekalian, 2 minggu 2 hadis, sebulan berarti engkau andi apalan 4 hadis engkau le cecet. Wala tua. Cek gabung kau nak tibi kalau pai ngapalakin Quran. Dek laki nak kadang kalau pai cak andi laki, kadang la tua. Entar kalangker bi pet kenton. Dia tak wudu boleh arab, cek la pekun. Tangalah wudu kake mare bila kelak aku lakung kok ngalak 2 en jan. Dadi mun akan tok sekalian ke situ dia. Ada saya tahu dak kena dak larangan ngode kecuali mon la tua. Wo mon ki ngode gelengan keroncong pantes. Tengan-tengan pantes. Enggi kalongan pantes du mon la tua. Ile kelak karet je lah. Kena kebe gulung obu dididik lah nangis dia ya lah nangis boleh lah tak abau bedek lah tak abu menyaro om abu apa abu remason dina remason ni sabar dia remason abu remason mula tua bedek nak apa sampean? Bedek tak tambah ratin tambah ngak kondur bu. Banyak ibadah tekuk tak sebenah. Baca Quran tak ngeten lak boleh. Ida remacaran kompo yo ngaji sampean sing di ngaki noro bunte. Termoga tete ilmu semanfaat. Termoga lanceng umur sebarokah. Setahun sampun telebet, saben 2019 makin 2020. Ampun telebet setahun, berarti keelangan umur senapa? Setahun abid setahun nih kah? Banyakan lopan itu bengengan, banyakan maksiat itu beng taat ada ke Allah Subhanahu Taala. Termoga itu ilmu semanfaat, termoga karena umur tambahan umur sebarokah sihah wal afiat, nambahan ibadah taat ada ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.